Ha seo úd, ha na mína sósta úd, agus gan é díadach ga na Gaelic ach gan na thula duine, thula cánan. Ha me siwr sons go bí na hwn corman ac am sy'n chanan y clachig, y feichgyn, y cleinchyn, s na hwn achgyn fferfil corman ac am sy'n yn ianwys na mewn yn berle. Is bhaine is na mewn sóisialta ha fáilte go go bhfuil a bheochaigh a tachart. Rhaid mi chwyúnig súsmaint Janus y Gaelic scas nach rá cwstaunia go Janw y Canawn, da mi smyn sy'n gyfel siorste biar nawn. Is ma se sorlia mach gian agus be mi clachan mi yn sósta son a fi cwyd stw mi ein y flad y mwy agus y Gaelic sús y sy'n. Ha gyma cwyd go gan y can yn gyfel corum ag dynius yn bi rig súsmaint Gaelic y chrwch ag mi ein rwts yn bi oedd ha sy'n ylic o le dynia y chrwch ag súsmaint a ha iet sy'n y gyd i eicyn awn sy'n Gaelic. Ha fastness mi ar ymwyl idd na mi yn y sósta agus ha sy'n cwydych y canan leis nach eil dynia nes y feicyn Gaelic mad canan ha gyrach y dolar ers awn sy'n sgol. Nio an y cwrs nach ymwylach an y Lewis. Is agad ha Gaelic tachars fat na hwnnw ydd ffig alpa agus le dynia o gy pyf y mwy na sgola agus cwrs nach yn afystiach na Gaelic. Chican yn y heidrych lachig gach la an yn alpa saladu, so famous gynchica is ysjach an y mi'n sósta cwydioch. Há sé sinne suspint I chrúach I leis gorá sinne ferach yn gorá gannet je rutan sa méinen son daine áca. So bheit sinne móchail nach rá sinne ferach yn céil hí na seoir sa rutan a bheit sinne féich gyn sa méinen Gaelic. Is me se Christa Johanlin agus ha me se goper sa méinen sóisialta Gaelic ach nam inne súd ha mi sas an a podchréile Gaelic gyteach. Ha chóceit armach go bhfuil sinne féichgin I chanan an áitchan lail leis go canan beohan. Ha mi smain sin go bhfuil sin iad a tlí cearste dras agus ha ferachcin med áitú os a chin fálainn fer bhfuil tartaine a cruach ag suspinch agus har a chéile ha ferachcin med Gaelic is the medium, not the message. Ha chóceit armach go bhfuil sin I gléig traditionan agus ruta de seoirsa ach ha mi smain sin go bhfuil a cho fálainn go bhfuil sin I tors corum don chanan a bhí beo an an áitchan ure. Chanins go bhfuil sin I déanamh dachuid is that ha mi se féichcin ar na méin an sóisialta duine a séin seán nás nó a brain mi rutan traditionta ach sé ddíoch go bhfuil sin I gíise scéalach go sin an a dói nas ure chanins. Fan is je a scríochail rutagin an Gaelic. Ach, son a hí turas va géisteach a chluintin Gaelic an an context uair, an an áitse uair. Is me se Callan Stone bó gunchuil ha mín an chinnadar agus a gannún am bí mi a clechgaigh Gaelic na méin na sóisialta, Instagram, TikTok, YouTube agus áitse an eile. Are Scottish Gaelic and Irish the same language? Learning Gaelic through metalcore. Top 5 Gaelic songs of 2025. Ac yma etter Gaelic yn tachgar I Jake Blina arall. Charo reels, no TikTok, no shorts as YouTube. Le TikTok, hosi che rwtig yn uwf le susbainch gyrwch, minute no gas. Hai ho ffyrst y fi y cwrs susbaincheth na mewn social yn tachgar I mar a siwmplar y cwrs commission ysdech gan y BBC. Ysdech gach chrymhwyl, bi dynia y gynsych o mi ein. O, no, hosi mi Gaelic yn tachgar. It's gas gyroi y sgrifeg ag y clar y ciol an y Gaelic. I fod chwrs Jane, siwrs y feedback a hasin iad fain sawn fo geelog a hafyrwch gawn yn cwrsnoch yn farnachil cormanach y Gaelic a chlach gael le dynia ham y cwrstode. Che jo inja la hasna mi yn sósta gus Gaelic torske ara che dynia ag nach eile chanan. Che canan la eile hawn agus am mi giri sy'n eicyn an y gach jeffyd ache je Gaelic.